Hello everyone. So ka topic muta kami marang obviously nga aring kini last question ng meet kalong kay kiblong very interesting pada kan. Mula pasang banwa kini ka topic. Riyar nga i baki kasi jungi kamtam pangikers pangani ka topic wat la. Kala ade kay bangi usmo siapa sini setai serum sini ke bangi niat pada kan. Oh kini lang ka topic kada is pang ka topic jung direct selling. Reba ang direct selling perangan kerana percaya bah kena kekentuk bang network marketing kidan kini kibala network marketing kidan kini kibala kiba kenyal di kumita ki affiliate marketing ba ai project re baran ni ki marketing kena ki happy kawai ka marketing ni ka industry kani ka direct selling industry perangan. So balik ko am kan fini ka topic mentari kada kalong kanehi marting da vision ki por jardin mine maki bapli kem patepra ka ek bah ka pasni kem patepra ka ek bad ya kabalat ina ka ba ya kabade dinum lena ting dan apa ki kyong le kani kambha le katai kambha jungim dan tiar da kambas jo kidan ki bang jungi budan tiar ba kambas kidan ki bang ya ay asman apa jungkir ki bang ba kine jungi ba ban tiar ma bana ki ba dan apa ki bang ba mengim dan tiar tak da kambas ni lang kluma din ni ngan hakajing kluma at mo chuperkhan so kai ka bang ker mata phimta kolong ba kawai ka bang kumnu mangi ni ha banang banjit ikini nu ki direct selling company ba kan thop la am de affiliate marketing na la am de ki network marketing pada kan in general term na news bitan akan tim direct selling but nandu sedang hadu ka bakut pada kan kai ka bang ko am ker ni phimta ko am ker sai phi man tu thu api siapa oh net ka direct selling industry hi dan kini kan network marketing ni kini ki multi level marketing kini kan mau ngelayo ke guidelines sebenarnya ya kiki ban kerni fi kan di ke guidelines ke ngelayo na di September ri ajarkan re lingba ke government of India with ke bapai lingba ke Ministry of Consumer Affairs pada kan ngadan hang niru masa share ke kaling apo lawan pulih man fi ri nak ni baru dengan simpang kimat kibang kam kongsan pada kan kanu ka bari peer ni kanu ka bari legal network marketing company ne legal direct selling company dan affiliate marketing company dan kanu bomdeira ka legal pedakan but habang kan legal ting wa subum ta hangi tang like three so three point ni dai legal but illegal network marketing company ngan kan ni page pangka like kumno nginte bakide illegal number 1 clarify kat kum ka direct selling guidelines bla ka government of India ka clause number 1 Clause 1 number 11 kadang 11A 11B dengan puli lang pi dai ka thok tin parang ringan si translate fi mata tin kasi pada te khaktin kasi ngan chu pun sai directly fi dengan puli ran chu pun sai directly fi clause number 1 11A khani clause on kum ba ka joining kanum dai kata am ka jingyo jonga jongpi ka commission ka incentive ni karum ne ka ba ka like ka profit ngatai sat yong kanum dai bandai lingba ka joining pada kan siapa subah kan ni ka joining ka recruitment ka enrollment zu kibriyo kanam dai kata kada balai mga fing ni ka commission ngasai tu piru ka da balai filam klinga lingba ka ipat ni ka commission lingba ka ipat ni ka profit namar la ka jingyo ko sama ko fi ka dai nak kita ki enrollment and recruitment which means you are involved in a pyramid scheme pada kan but company ka direct selling company nang ta ngan kersus khabar pada like om dan kamera lalangar fi ngile kinu ki company bulan products dai kan mau nginum dai ban pan kam nginum dai ban thiri tai tiara hadu palat put bangi ki kum ki consumer ni kum ki customer ngim la shu ban panan kam katar ni kawai banga fi ban stu kiran company ki ba ki pa order palat put mas sedang pa order palat put ki ba ngim la shu la tam panan kam ro katarun deka kabar pa nginum dai ban involve ila dai kum kiniki network marketing company ro padakan ani ki direct selling company nata number 3 om ju dai bandan ka bay registration ani ka bay entry na sai kire ke balingo kabasa pada ke ka kiniki commission ki profits ki baro ki banwan na kai ka di banwan bit lingba ka selling of goods dan ka selling of services ro padakan so kai ke bangan ladang akan sepangkan ini siam kumau aku siam kan sepang tu ipan kalau tu direct selling kumno bantep kumno banjit ke anak babia syukma kitu ki pun barak sautali ala fidan company ke bapa ni ke by registration la fidan company ke bakajing order kita ke bang kalong sebab pelat put la fidan apa company ke ba company number 1 ke angkai balada
Kajing sale kujung pi kali tang nang ba ka joining. Tang ba ka enrollment ba ka recruitment. Ngan su maham lupa IP sia. Ba fi ha ban pet pedakan. Ban nglam ong directly pi mentaru maybe kala ban ma fi num shong tan company kepala ban aslam pedakan. Hadir fi ada pergi company but la fi sto ba ki biang ba ki legitimate network marketing company ne ki legitimate direct selling company. Now mata resa yang ai fi ban pet ye kinu ban jet pedakan. But kan ki south ni ki factor lan kita ki parameters ki banga fi ni ha ban check if they are qualified to be a sustainable direct selling company or not. So factor ke parameters ke ban kau ke choosing the right products, factor ke ba ke how are you compensate and kajing se kuno fisha se tan bala ke what kind of leadership kinong yelam but ke bakado kan dekai management pedakan but kumbang ma ong ye pi sia ka product kidan pereng jong ki product jor ki jong pi ki ba ye thu pi pang products lam de ki ba ki virtual products lam de ki ni ki physical products balik ni tu pi lexi custom ka an da fi page yang ka clause number 1 1.9 kadam but ke mengkalang pi ke 1.9 clause number 1.9 clause number 1.11f custom ka kendong pedakan nan kan pi exactly ke bakini kyo but nak kan pang choosing the right products fi jet company ni kan jet choice ki products pedakan fila mukli kumnu pada ngangan suthu la ngadan company ba biang ni kitia dengan banyak nginep te beran mar ngastu ba le jong ngastu persanta ngipate beran lakat ni company ka biang dan kita hari ban suthu dai fila ban sule aku nur keli le jong kini kijing keli da kijing keli ban kom keli la ti kata kijing keli ke kono kadi kum ni sam la da shubu ba pi pim join re tu company la shubu pi pim enroll re le jong tu company pim yo nong ai re nak tu company there is no profit for you. Are you still willing to buy the products of that company at that price? Nanti masampahan kerja biasa sih nak tinggal sih kali jingkeli. Lalu pim join tu company pim nong eren tu company. Pidang don kata kaman ban ti ikitiar jangko tu company hakat kata. Ada kajubat pada fiti ikitiar tang meni oleh business. Fiti tiar tang man pen em ye ki ID nga sa yoso ban kantin ro man pen em ki ID la ka juba ka de ti tang man pen em ID be kam de ra ban sel ki products kam de ra ban yo juman to hi terita la ki tiar kita jom fi kum khata ra kam sindre then I would say that is not the right company for you to be like ban chong slam hat no bur pada it is a legitimate, it is a legal company kamang it's not illegal, it's not legal, it is a legal company. If you haven't so pedakan, what is the point? What is the use? Ngafi ngedit sell ki products kebumi atra. Dan bina, what is the use ngafi ngedit sell ki products bangala dengan penan kamera, lada mani feel jong penan kamera. So lada kajiba kan fi at kajik klipat ke bamba, lada fi finum yo nong era finum le joining finum yo era. Kita man yang menti Twitter tu kador, lada kajiba deh ho. Tekmut katu ki direct katu ke company. Kali company ko biang ta jong phi ta kai ho ting kidan kita lu fi hadan kam pat ni ban yo ki jing batai kam de ro shom ba like mat kita company ki direct selling company products they might be some of them there might be costly, some of them they are not costly mana kita badan po direct selling company mostly hadan kam ki jing batai tara fi hadan kam jing batai ni la fi lam chupan ka statistics jungki perlok perjor jungki belajar ni pot network marketing ni direct selling pan ka statistics abang pan statistics ayu pat ban pat keli kan pan ki ka screenshot ka company ki bandan ke jing tho kan ngut customer apa company jong ka kadan ni kan ngut ki ne ki bay join ni ki distributor ni kat ki kiadan lada bun ki customer pada ki distributor that is the right company hari lada bun keladam dan customer adalah company kamu jing thore customer hari kesudahan kita jing thore tangki distributor so masuk ke IV like kata kasih makarai jangan jong pi if you haven't check him pi pedakan si kakak close 1.9 ke ongkum no sama kong ba itu ki products ke fi penangkam kedi penong seal able lani like kakten kasih ongkum no bala bandi kan kiran ki products bangla ar bandi shudi tang
nama fi kwa mulai ke business tanah kera berhaban primi ke ID. Nah ni ke clause 1.11F ke bawah kumno pada kita ki products di belum repurchasable. Si kenapa kini repurchasable, saleable, batka marketable. Balaan market kan, balaan penyajian. But repurchasable pada ngancu repurchasable kumno pada. Kebalong bai bantit malau benai pada kan. Ngamor malau benai kebalong bantit malau kapur. Let me give you an example. Deng ngacu an example sebut kini kat. Ngada pilih kini kat barakawai. Dinam dengar. Ngada pilih kini kat barakawai. Ngada pilih nganda kamno. Ngada kau pilih biang, ngada kau bantit biang. Dengan susim biang nekat ban pilih biang nekat. Masa kejubah pada ke nganu ben kamar bantit nekat, ngan susim biang nekat, ngan pilih biang. Katis advantage yang kikos kilong kumtakan. Femla advantage itu biang. Kadang orang ada pilih kena ikat ngan bu ngan biang sakui, tekum kena ikat ngan pilih temai biang. Ngan. Which means these kinds of product kemlong repurchasable reproduction. Nanti fla abang cemnuk sakit iki product sebelum repurchasable. Like let's take example shampoo. Dalalut. Kena amna. Fi haven't hit my yang shampoo ring niki juices niki nuru kat kitu kilo ba dalal fi haven't kata ke jimu jang repurchasable pedakan berkini ki courses pada de ki ba bomlong repurchasable ra ek ba ting ba khamlong snowsi ka disadvantage kan siong na baki up hadu dal amin kya ba betul joining thamai ki bril thamai ben sa join kin thit ek to course then only ki saya ka commission matrai fi akan mengiru pedakan. So being into products fi ben tenau teli kucing teli pada juga por lada kilong saleable name, lada kilong marketable name, ani lada kilong repurchasable name. Okay. Next pada kan pangkai compensation pedakan. How are we compensate? Kani akin kasi ng kumno ni siya compensate na kumno ni siya sale pedakan. Bas kumo ngai filan company bakacing sale kucing pi di tamnin ba joining. But kembali limba ki products na kembali limba ki services dengan siung dan fikir nak tu company. Let us say fila ajit company ko biang kepada illegal. Hari fiha ban pek mata pada kanu ke biang fiha ban kang kung on fi product sebab compensate. Habang compensate kadai cash pang kacing sale but like lan ngan as biang fi ka baso kadai limba ka kini ki case pada kan. Kita ki company kacing sale ku jong ki kadai limba dak ba peniat kita lani khat eki retail. That's good. Kira ki mostly ki na dok marketing company ni ki direct selling company da feedback kina artli kar kom sale ku jam ki. Kapan kom dak ba peniat kita atak di markmat lani B2C ni syakat business directly to customer ni consumer but ka ba sale ku jam ki ka ba art kadai limba kai. Limba ki points nani fikat ki whatever points fikat ki company fikat ki dan kerja ki points limba tu ki points de kila accumulate then ki sayo ki jing sale limba ki points pada kan. These are the two ways how well people are compensated. Nani number 3 kalau ambil limba ka franchisee ki yo lah mbu lah kerja ka franchisee pada kan. So these are the most like they are still pada out there dan company ki balam very flexible hakar kom sale ka compensation ki ai ki pada limba ka website jongki kar ki khbang ka replicated website fila bandan ka jong ka free website ki ai for free namta katur fila acquire ki customers repair kidan like kar kom zero kalong flexible ba la ambe long like ni the current terms of percentage wise kidan company balara fi current pang ka retail kin ai 10 to 20% discount ya fi ki bala jo that company di ki ai ado 40% discount. Kita company buy 50% discount bro. Kemudian kini kita buy 40-50% discount. Mungkin kita akan menggunakan compensate kalau akan hanya shibun pada kan. In comparison kini kita 10-20% discount. The better kata kadang hai okay ngasai ayo much berkat jumpi kata kadang hai discount kata kadang biang. Dini bain. Hot kede. But kasih company pada kan ada kanut benar discount untuk 40% discount ya pi. Kamu sudah bah, like the company that cannot buy IP, but if you company ru kabian sebab market, they understand how well the products ki ya siapa ke market produk. Si kalau compensate justru bikin kawai ke debit lima kita, but lima ke service ke BPA. Kadang lima ke kita ke service. Kamu teh lima ke join.
Dalam kerana sepang ki service ni kena mati ditaruh ke maaf bentuk ka percentage macam laan penyaha. Jangan kita percentage pada kan. Kali ada kat nu ka ada kat nu kelong flexible ben CVP. But the next pun aku am kena pang leadership. Leadership mu ni ha ben pelang kinong ngelam pada kan. Bahawa orang ngelam ni ka bomot ki bun tuli ki jing pet ni ha ben pet pada ni pet ubri no so ha ni ma aron puli ubri. Mereka bang ni ngila ban puli siapa macam long beri koi kelong ba hadu kat no lek pet ya ka vision pet ka jinga pada kan pada beri ulam usim serius na mereka untuk beri bayaware pi masih ban kemau kini kawai fil salong tek kumbau tu beri uba hikai ni pensai pi kai bu hikai bu pensai pi mentara kumju pihak pensyai kan batai la syai hadin habut iki way badiki customer kumju dengan pihak pet itu beri pensyai pi kan ara keren ka hak na kumnuna ara ki itu hak na kumnuna lagi like dasum ni like ki ru ki bantai ban pet ara ki long sim serious na kumnuna ara ki pihak pet ka education ro lang ka kabat lightly ki ka kum ka jing ka jong shift kerare hikai spangai lalu sepet you beri pet ni likely number 1 education how well is he educated in that field mula tu beri bayalam pi harkan nu utep ha harkan nu bit utep ha harkan nu upuli putih mana apa sepang ni ka business lalu ne udah sudah beri ba sudah practically unum invest nai lagi kaba pedika experience obviously he done ki maybe production fee bang shoes done ki badan ki experience repeat ki no ngilam ki bayalam ki pada kan what kind of experience ki dan but ke balai repeat ki environment ro ala ki environment ke ba like see the like I like la kan dia involve you pada actually but the environment ke bangi kwa ai ban promote kelong ba like ki environment ke manong obviously kena samla but kin like na ki ba that's bad habits about in smoking na sulang baro a lot of your community environment is good if you cannot get such kind of environment pila ban build like jump environment so and the last thing lang kas pang management and nganam kan bun tan e res pang management maka ka very vast topic lang kas pang management ka kan thup la ng happen kas pang ka kini ki naduki logistic naduki warehouse management system terbat pinam la air ban pet na barang minam la air ban pet sepang management dalam company terang mukaan kerja every network marketing company and direct selling company who indulge themselves into product base ya ban biang ba kini karteri ya kawat WMS lani ka warehouse management system berika logistic mereka company kita pada kan the companies ba they don't invest much in these two things which means a service sabang management so saya sepang ke service kumno ki asli pai pa pada kan ban poi kita ke service like ban mostly piam subet sepang ka kupun poi kita marni ni involve lagi product based business and so that's all about management and ban some of the ki makan ni pi mentahi kali ke bangang ong pi bangar ke ban kuno company Lagi ke bapi PJ, ke bapi pipet, ban petu pada yang bah kita baru pada kan ki pun sebenarnya ada keren lang berpi. Berarti ki ba like kini ki an ki kandon nasional nam pada ki an ki nang ki guidelines baka government punya ka ini like ya tu ngan sasa bit directly into the detail apa pada kan. Okay, tang kini ki genting kemudian. Asal lagi dang bun banyak keren banyak yang bah ang bang mamlaar ban pen jirong hadu ta anda kini ke video kan kalang boring din din really bashing seriously about this business I know like fin pit adu kabakut ki pada kan so tangkan ni boleh sebut but left dan ku ke jingkeli like filaban do it on the comment section pada kan but itu bashing serious about direct selling only network marketing only whatever marketing p cut multi level marketing I like ketika Jimato IP siya ngan sibuk da kalin po ka description pulehi sapang ki ni ki guidelines pa government of India kala ayingi but ka government and sarkar jala jungir ka government of Meghalaya ka pedang ni ka guidelines andu December arjat khandai ka pedang so puli kani kani rapi sibuk pada kan but like
but ho ne ko am karno kani ekibiru shabar bum patu involve la di ni ba involve ting la di ha po direct sling ni po ne rok marketing some I know sometimes to you it is a bad image then some people they take this as a bad image well actually it is not the bad image about PPO might be because you are into a bad company, might be because you are into a bad environment, might be because you are into a bad people and a bad surrounding. But if you tend to know that, like it's one of the most useful, I would say, business of all businesses through production. And with these few words, only, thank you so much.